hakiaria thokoni ya Nkondi kiri unenkaniri wa fertilizer gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki narombete arimi gutumira wega mboreo migundani yao nikenda gutigira makuona maciara nacokete aruta mukana kiri maria methagirwa na karmenyeria akwendia fertilizer ino akimauragia antu methire makiandikithia na thirikari ta arimi nikenda kiri mukondo wa kairi urio kwirigirwa kwambiriria mweri ututhiete nikenda magunika nawe mukararigiti wa mbodi ya Sirius Bairagwa na oritie asiasa makaunti ya Tharaka Nithi gutigana na kuringa siasa cia mwaka wa 2027 indi marumire uthina mbere thaino kiri kiatho ya kunyagia fertilizer ntere cia Tharaka muthenya kwa mthi thokoni ya Nkondi kiatho kiragi gutongoreretwe gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki subsidy kia thirikari kiri murio muno nita kwendia kathaka utithinirite ate fertilizer ya 2,500 no kuona mundu kunengera 3,000 kana 3,000 cia 500 ukende na karuwe muno kawa uga njoba bai kwa uga mbikira mbengo mbirenche ukegwete na mundu wa kurima tiga wocha fertilizer ndo na SMS tiga nayo uteba tutauga wocha wagwata SMS no ambire wocha fertilizer wale wocha ukathaikwa utebo ndo akabaika kudaika ndo tutane kwa mundu mabaika ya kudurana akotela wena kule ile moka ya kudurana wana mundu kugoria. Kwa hivyo hata fertilizer ni namna hiyo. Ukaigua utena wa kuvira tiga wocha. Utikabiri muntu mbochera uje kunengere mbeja. Wasioka mubara mukumenengere mu mukakindanira. Tigoro ina mugunda gitata. Oje ndingo na bara mukukira. Indi kaba kwere to kamenyaga utego muromo ndiga tekwira atakwira. Njoki akiuria arimi kuigwa bareri ithokiri urimi bo mono kagitaga kambura inene kwirigirwa fiti ni uga ikethero imbura nene muno zaidi. Na kuringa bungu kwa kamwado tene kamberia tene inu mbura ya kurugwa ari mutuko megwa mutuko kamwado ko nyamuga kurugwa mbura ukete ino ni mbura itagwa ya El Nino tigerera uri wali wecho ne gwa makona kumana iri na uri wali tikabane ni tawandundi ya mete tafadhali etera mbura ukakwambiria mweri we 10 tariki 15 kwambiria wili na mbere ino mbura kaura na this time ite mbura ya El Nino ogu ubande itero kumenyerige na mbura ira nene kwa mbere togo mubande miti nondurira dutega muno akuna thina kubanda miti kuna thina na njue uongezee miti sa ukileta mbegu za ingine pahali hapa na pale wale vijana wako na miti tuure tunengera ndo madima kabande. Gavana wa ukambere wa Tharaka Nithi Mheshimiwa Bairagwa na Orankuru Kinu arugamirite mantu amakiri thirikari nene na ukora kuga na mwekora kwendia fertilizer no adi tangwe no ndo fertilizer no ibati kumangiri mu gwanja ogwe wakwendia ngiri 3 okwedo wiete thirikari irinya tuyamwa fertilizer di mugondani twande intopega na ndo bana katikani kwanda kaboi baserere twande ni mbulero rero gakinya tariki gikinya 15 batikoro utemo ndo temwande na wana mtu ate andete mugondwa mwetia guturekitia ura tuyamwa ndo beto Ragwa akiuria karia bagutigiri bakuibabanire na siasa cia mapema siasa ndo siasa na ringira na bwambira bwambirire ondeni na sia uyo kwanza bataiza ndemwe kirikira nkenda kuria ndo Tharaka Nithi wakati wa siasa haujafika. Wakati wa siasa hujafanya nini? Au wakati wa siasa haujafika. Mwishirani utani wera. Ola bwaye na antu utani wera kabisa. Wale kia wera nyu. Antu anabaka ya kuduranga ya kolatima. Kanada. Deputy Governor wa Tharaka Nithi Mheshimiwa Nyagamu Israeli. Kanigi County, we are very much united. Twegendo yake. Kuma ora munene muno kinyora munini na boteka makage bwa mtomwe akaleria nala momelo kanamo baraka kanamo mara kanamo chuka ya mangombe kanamo mtonde au ya utetaoni ya mtu ankoma. Waziri thirikari ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Muthini Karangi yaku okoyokia jukumu kwa beta maomba akavana matendo na tongoria bonthe barukunja na Baragwa bonthe baiba Azimio tukaria watwira living no one behind na munthi meri tiathire thandatu ukaria ge munthi boretete maendeleo na muntu ari wa Azimio na mutatari wa Azimio
bwithe bwigitukie mono to county ya Tharaka Nithi munthi tureariria kuthi mbere tutikwenda ucoka nyuma. Nkiripotera Uru TV kuma Ntereche Tharaka, Bito wa Paul Ogwakabi.